laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال العباد غنى وفقرا وأنزل الماء وسد أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على التائين أجرا وأسبل على الآسين سترا، وهو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. ونعوذ به تعالى من حال أهل النار، ونعوذ به تعالى من أحوال أهل الفتن والأهواء. وأسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان البيت من بيوته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته، وأن يحشرنا مع زمرته، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. على مسيب جلبة تدبة إذا ولتنا الله سبحانه وتعالى إذا جولا إن الله مكم محمد صلى الله عليه وسلم على ود تقديم جوتو على موضوع woni ko yewten kon kiikina ɗo ya habbaza ida kana lana waqtun kafin li anna hadha almawdu la shakka huwa mawdu'un muhimmun jidda no hanuno harde marno tam molanaɗo fi yewtugol fi ɗe toɓɓe ɗoɗe sabu hiɗo yowodiri fota e gurdam meɗen ɗam ko toɓɓe wonɗe très important. ɗulle woni honɗum ko ɓe wiɗo e yewtu ko subulun najati minal fitani subulun najati minal fitani wo ko laawi honɗi rewreten ha daɗen fitina. haray no famirɗon noon karmo koɓɓen si innama sifa o mawdu ɗo haray ko ɓe adorta ko honɗum ko tarif andingol en taw kon wiyete alfitan. si ɗum feƴƴi ƴewaten ko wiyete aksamul fitan, pecce mum pecce fitina. si ɗum feƴƴi wowlen no joni ko honno daɗirten ka fitnaji, il faut taw anden ko honno duwaɗen daɗude. si wowlen noon ko honno daɗirten non nonde. haray no ardi noon ka titre komi hendi ko subulun najat min al fitan, laawi daɗirɗi ɗin ka fitnaji. awalan ngol konngol ɗon ngol mari pecce tati: subulu an najati min al fitan. subulu on ko laawi buy jomra subhanahu wa ta'ala o wi wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. donc jokku laawi ɗin sako accito laawol hanugol jokkede ngol. donc hiɗen faama ɗo jakayo e nder nde yewtere ɗon subul ko laawi buy rewrete fiyo fitina daɗe taw. andi si ɓe wino sabilun najat harayno ko laawol gotol lakana ashal, harayno ɓuri welde fi. lakin ko ɓe wiyen ko subulun najati min al fitan, laawi buy rewrete ɗin fiyo fitna daɗe. amma hiɗen mari kalima ɗimmo sen haali fi subul ko wiyete kon an najat ko daɗugol. limaza kalimatun najat ko fiyon ɗum tawi fi daɗugol, puisque neɗɗo ko si o daɗi si o wawa wonde goɗɗo yeeso ton ko wonoy tawo ɓenni o heɓu a hetti on faami. ko so tawi taw on tigi hettike si o wawa heɓugol goɗɗum, mana dhalik neɗɗo on himo beson ni daɗugol ko wiyete kon fitna ko aduna ɗo. himo beson ni daɗugol dendagal fitnaji ɗin fof fiyo jokku laawi malal ɗin, fiyo malo e janggo, fiyo daɗo e janggo kadi en faami. donc ɗum waɗi si tawi en heeɓi laawi en heeɓi daɗirɗi, joni noon ko honɗum duwaɗen daɗude ko minal fitani, ko wiyete kon fitnaji. alfitan ko jam'u fitnatin,
ko fitinaji buy hawtindira ɗo wi'a fitani kon woni mana kalimatul fitan intabiu so yeyen daari ka defte luha wano lisanul arab li ibni mansour deftere luha molanade ɓuretede ndaarede defta ɗen ɓenni o ko wiyete fitan ka luha ko si tawi neɗɗo o ƴetti kange himo honcinde ɗe ma o ƴetti kalisi himo honcinde ko honcingol tigi on si innama fatana dhahab ay idha dhabaha ko so tawi on tigi man idha dhabahu ko so tawi on tigi honcini kange ɗen kon ɗo wiyete alfitna mana ko honɗum fanda ɗon fa huwa ibtila'u min allahi ta'ala li abdihi almu'min aw alkafir yuhtamal an yakuna alfitna lilmuslim wa yakuna aidan lilkafir fitina no wawi heɓugol julɗo no wawi heɓugol kefer kono woni fitina tigi tigi lasli mum on hara joni naka luha ko albala'u mana ko wiyete neɗɗo on o jarribama o heeɓi probléme o ɗum wiyete fitna joni noon binnama ko yiɗen kon fop no waɗe ko aduna ɗo piiji ɗin fof ko fiyo neɗɗo on heɓu ko wiyete kon jang hayra wafiyata mana ko ɗum ɗo won diddu fitna o neɗɗo ka aduna ɗo ka gurdam makko ko imma himo e nema e jaam ma himo e fitna ko ɗiɗo ɗiɗi joni noon fitina on ko ɗum ɗo woni julɗo falade donc fitina noon no mari pecce buy e nder yewtere nden en faama joni pecce fitna ɗen ko honɗum e honɗum in tabi o awwalan adi en natande pecce fitna ɗen haray darson ɗo ko moni yewtude la ala sabilil hasri bal ala sabilil istidlal wal istibyan hatta nafham haray karamakoɓe ɓen sen daroy ka defte ko moni yewde ɗo kon en taway kamɓe hiɓe yaajini moƴƴa ko wiyete kon fitina e laawi muɗum min ko moni yewde ɗo ko juste ber ko gasta yadde kon e tammomi jonna on fiyen wawa famugol ko honɗum wiyete fitina fiyen wawa woɗɗitagol ɗi fitinaji ɗo